Kum zo akhi Kithe loki vi patha pesu sani. Likhi laki to kani zolo khatani kini na mukubidi. Ishe ge khas sa Kithe akoto kami pisni. Ahunaki mukoto kuma mucholani zolo. Hindustan Times sa Kithe no pikuno. Russia lako President Vladimir Putin go to hono panga achikyu ilimi laki friends lako capital Paris phuglo isa achani ipi. Liji Elizaveta Krivonogic ipi. Li ampe mukula kishani ipi. Ko timkona livila noye kukyapi injukeno. Lina coach lekino. Ni Russia lako President Vladimir Putin vo aksau kiviu laki Oleg Rudnov nonga laki ke ipi akim kitsa pichani ipi. Ikimo kuchola ye li Russia lako President Vladimir Putin nonga Paris phugla ithache kiu laki ipi. Eno the Ukrainian TV investigation no akhalo klawai ipi. Eno li paza ye Svetlana Krivonogic ipi. Paza ye tukono Russia lako President Vladimir Putin sasa adokushwa kernachi kimi totimi laki ipi. Li paza Svetlana Krivonogic no tukono Putin sasa kernachi kiu vechono li hidik shila iona akigiche shwai ipi. Li paza ye itihi Russia lako St. Petersburg phugla nightclub iona ajikipisha kiulo lina ampe mishani ipi. Eno next club tipo ye street club ipi. Eno dia apyamni pumona putola agapushi chekiu laki ipi. Eno li paza ye major bank lage ampiu shilvai ipi. Ko timkona Putin nga tipo ji injukeno lino kilemu liji kucho timvila pichemoi ipi. Eno liji kumokyo Luisa Rejova picheni ipi. Ikimu liji kucho ye Elizaveta Krinovogic ipi. Aunaki mukutache anivini tsalolo TASS News sa Kithe no pikiuno. Russia lako President Vladimir Putin no pikiuno. New Russia lako ngo Ukraine lako no agusha kyo hipola peitan ki wono. Ukraine lako likino pona lako nuclear bomb kilemum lamlai ipi. Ikimu Ukraine lako ye dirty bomb ipi ke kom la pelchani ipi. Dirty bomb ipi ki hipako ye radiological dispersal device re ipi kuchani ipi. Dirty bomb EPQ hipako ye radioactive material EPQ nemrango conventional explosives EPQ ko mix shivenam la pelq bomb laki ke EP. Itagi Russia lako President Vladimir Putin no PQ no salanomo awushi hipolo Ukraine lako no dirty bomb EPQ hipako ke peitha ke pusha ye New Russia lako no Ukraine lako show amku kiji luke pushinani EP. Ahunaki shiri tupulani salolo the Indian Express sa Kithe no PQ no Muchulani tsalolo China lako ngo Russia lako ushikyo chekaki South Korea lako air defense zone veches South Korea lako la ilove ipi. Ko South Korea lako air force ushimyo kono ushikyo tipako itulvekino panongri pana South Korea lako air force jets ushikyo kamiri kutopekvai ipi. Ikimo ado kamitiu China lako ngo Russia lako ushikyo tipako ideovai ipi. Eno dia South Korea lako Joint Chiefs of Staff mkono akala ukalhawai ipi. Ahunaki mukotoku muchulani tsololo Free Press Journal sa Kithe no pikiuno. India lako actor JKP mi Ajaz Khan nipu falan guliwali ye dawai hoksa drug case rauno. Custom Department mkono anivini tsololo no li kalwai ipi. Eno Ajaz Khan vo pion shichekyo Suraj Khan ipikyo kiptimi laki ge drug gram akesho order shivekyo wono. O vikyo glekhi tache takani tsalolo ge police ni kono pakwalvai ipi. Asa Kithe no pikiuno custom department mkono Ajaz Khan no kilo drugs tomo pulvekyo no panipu falcon guliwali kwalvai ipi. The custom department mkono li launa huka lakchre khakhe ge pulveno kwalvai ipi. Actor JKP ni Ajaz Khan ye movie kami rakta charita ipi kyungo Allah ke bande ena television channel kami loge actor JKP mi lakhi shani ipi. Ahunaki shiri tupulani tsalolo india.com sa Kithe no pikiuno. Ayeghiqha agushimi ena agushina nula igona akumto wako kodola Pakistan wako ge top 9 lo ipegvai ipi. Agushimi ena agushina nula akumto shaki wako chiridola atuguna United States wako ipi. Akimiuno Russia wako agutuna China abidiuna India gakhu apunguna South Korea gakhu agutsona United Kingdom gakhu agutsuna Japan gakhu agutachuna Turkey gakhu atukuna Pakistan
Achiruna Italy ipi. Ena tie Jagran Josh Sasaki Tino Aunaki Muku Ashiri Salolono Shupeway ipi. Aunaki Shiri Tupulani Salolo NDTV World News Sasaki Tino Picuno. Adodo Kumsala China Rakuna Taiwan Raku Yege Luvetsano Pana China Raku Yege Laki Shivepinipi Iona Kaptachi Kiwano United States Rakuno Pana Raku Wishikyu F-16 fighter plan IPQ Kami Taiwan Raku Znipi Hatawai Ipi NOTA United States Raku Yepikano Muchulani Salolono Shupewai Ipi Aunaki Shiri Tupulani Salolo MDTV World News Sasaki Tino Picuno Brazil Rakula Ahunaki Mukutsni Ashigani Salolo Alka Kipemi Amkolakino United States Rakumi Model Jekipimi Luciana Cartisno Likimi Photographer Shicheku Eno Linama Ampeju Hake Panak Tuye Amkalana Galvena Ayeghiqha Jikni Tiu Police ni kono panak thu puchinipi ko panang na itivikino alakila panak thu kreno panang kamsu bokhawai ipi asa kitino pikino ko United States ga ko model jekipimi Luciana Curtis no likimi eno pananga ampe chekake sha kyuno Brazil ga ko ahu Sao Paulo phugi phivila restaurant lakila ngwa kilana alka kipimi tipakono panak thu kalve ipi ikimo alka kipimi tipako ye kuna ko kila phumlano phi ipi Aunaki Shigit, Tupulani Salolo, Ukraine Vaku capital, Kipugi Yepikano Picuno, Russia Vakuno, Ukraine Vakuno, Agusha Hipolo, Ukraine Vaku Ushimi, Akuka Havik Okumo, Akepumusho, Ukraine Vakula, Russia Vakuno, Sapuva Ipi. Itari Asaki Tino Picuno, Ukraine Vaku Ushimi Ovo, Akumo, Akepumusho, Russia Vakuna, Ukraine Vakula, Sapuva Odolo, Akichuno, Russia Vaku Ushimi Okono. Ukraine Vaku, the next region la Alkango Bomna, Rekipitive Koke Ipi. Itari Ukraine Vaku, treatment of prisoners of war Ipikum Kono Picuno. Ukraine Wushimi Ovo, Akumo Akepumuna Kini Tipakodola, Akektuna, Fotokutsni Oye, the next region la Akhuka Haveke Ko Ipi. Ena Akumo Mukubidi, Luhansk region la, Ukraine Wushimi Akhuka Haveke Ko Ipi. Ena, Hotsobidi, Zaporizhia region, Apel. Russia Wushimi Kona, Bomna Rekipitive Ko Ipi. Go Russia Vakuna, Ukraine Wushimi Tiveke Kokumo, Akepumuna Kini Tsupuvekeno, Ukraine Vaku Wushimi Tiveke Konoblumi Kono, Iona Aukave Ipi. Aunaki, Shiri Tupulani Salolo, NDTV World News Sasagi Tino Picuno, Muchulani Salolo, Nigeria Vaku, Koji State, Dambo Pugi Pivila, Awoki Lakila, Ashuka Timi Kapucheki Laki, Zelena. Awoki alo ilo vekilo timi mukutsini akhuka hawai ipi ikimo sanadra musa sasagi teno ashuka tipona timi kije khapu chekilona zulena awoki alo ilo vekila pitsmoi ipi etari sandra musa sasagi teno ashuka tipo ku shivekilona awoki alo zulena ilo vekila pitsmo etari asagi teno pikimo ashuka tipo alo life jacket lakimo kahaki wono timi kutomo akhuka have ipi Aunaki Shiri Tupulani Salolo, Swaraja Sasaki Teno Picuno, Muchulani Salolo, Bangladesh Raku, Chatogram Pugula, Hindu Chiniki, Kutu, Muslim Yokona, Etek Shivena, Shipsavasai Ipi. Asaki Teno Picuno, Go Muslim Tipakono, Muchulani Salolo, Panong Chinikilon, Akigni Shivikitu, Friday Prayer Shivikitu, Panong Hindu Chiniki, Kutu Tipako, Etek Shivena, Shipsavasai Ipi. NOTA Muchulani Salo, Avilo, Ayeghiqha Hilo Ipi. Panong Hindu Chiniki, Shipsavetsiki Tipakoye, Lakina, Shantaneshwari Matri Temple Ipi. Lakina Shoni Temple. Eno, Lakino, Shantaneshwari Kalibari Temple Ipi. Eno tie News Portal BD News 24 Sasagi Tino, Akalo Klavai Ipi. Aunaki Shiri Tupulani Salolo, Al Jazeera Sasagi Tino Picuno. Israel Raku Wushimi Kono, Aunaki, Mukutoku, Muchulani Salo, Inakelo, Gaza Strip Yegula, Kamilon, Bom Vesivesikulo, Timi Mukuktu, Akhuka Hawaii Ipi. Eno Timi Mukuktu, Akhuka Havik Odola, Lucky, Jabalia Pugolo, Bomna Rekipitive Lucky Ipi. Eno Timi Pumuye, Kan you miss Pugolo, Bomna Rekipitive Ko Ipi. Eno Kan you miss Pugolo, Timi Pumu, Akhuka Havik Ko Tipakoye, World Central Kitchen Lo, Akumami Oki Ipi. Itari Al Jazeera Sasagi Tino Picuno, Israel Raku Wushimi Ono, Muchulani Salolo, Palestinian West Bank Territory Yigolo,
Palestine meeting Jeriso Angalana Galway EP. Ena tia Wafa News Agency Sasaki Tino Akalo Galway EP. Etari Wafa report Sasaki Tino Piguno. Israel Rakumo, Palestine Hamas Galan Yakuno, Palestinian West Bank Territory Yegimo. East Jerusalem Pugilono, Palestine Angalana Galway Ayeghiqha, Timi Katani Chirkateno, Aketuku Shoshiva EP. Aunaki Shri, Tupulani Solo, Financial Express Sasaki Tino Piguno. India Raku Manipur State, Infal East District Law, Security Forces Wushimyokumo. Police ni on a search operation Shikiulo, Panano, Miti Walumi, KCP, Kanglipa Communist Party, People's War Group, EPQ Walum Umi, Tinibidi Kalway EP. NOTA, Press Trust of India Sasaki Tina Shupeway EP. Eno Panang Lono, Awushinanu Kamiri Kalway EP. Panang Dola Laki, Chongtam Shiam Chandra Singh, Ampe Mukuktu, Pai Infal West District ni Laki Hippie. Lakina Maibam Suraj Khan, Ampe Shirikini, Lakina, Bogi Mayum Sahid Khan, Ampe Shiri, Pamaye, Infal East District La Kalway Kukuma. Security Forces Washing Yokono, Police Yokono, Panubidi Lono, 5.56 M, Insas Life, Cartridge Lika Kutu, Eno, 36 caliber shell Washinanu, Eno, mobile phone Kutu, Panubidi Lono Kalway EP, Eno, Panubidi Dolo Lakie, Salum Shumpam Warish, Ampe Mukupungu. Paye Lilong Haurau Tobal District Lona Kalwekil. Eno Palona 32 caliber pistol Lakino. Ammunition Washinanu Kamiri Kalwe EP. Ishu Sakite Hipado. Non Kamseshkim Tea.